turiho kandi tuzagumaho kandi tuzahoraho kuko Imana yabivuze, kuko Imana yabitegetse. Ntituzava muri Kongo kubera ko Kongo yadusanze, ahubwo Kongo ishobora kuzatuvaho, ariko twebwe ntitufite kuzayivaho. Tuzayigumamo, tuzayibanamwo n'ababishaka n'abatabishaka, twese turabakongomani. Utwo nitwo duce rero ingabo za FC zikuyemwo cyangwa se zavuyemwo, zari zamaze kwigarurira mu minsi yashize. Utwo ni uduce rero tubarizwa hariya muri Rubaya. Uyu munsi wa none bakaba barahambiriye ku munsi w'ejo bakerekeza mu bice bitandukanye. Ati rero arashaka guhindura itegeko nshinga, azongere manda ya gatatu, asubira ayobore igihugu cya Kongo, kuko avuga kuko nta wundi mukandinda arabona wo gusigira ubuyobozi. Ndetse n'abakongomani benshi mu bamushigikiye bavuga kuko nta wundi ushobora kurangiza zino ntambara cyangwa se ushobora kuzishoramo imbaraga nk'izo yashoyemwo, kuko bivuga ko nta wundi ashobora gusigira ubutegetsi mu gihe igihugu kirimo intambara zimeze gutya. Abakongomani bamushigikiye bavuga kuko ari we babonamo imbaraga zo kurangiza ino ntambara. Aya Kongo tokende bisonyoso banambo love you Kongosha we adora. Twongere tubaramutse inshuti bavandimwe abakunzi ba CNTR Kongosha, aho muherereye mwese turabaramukije. Aho bukeye ni mwaramutse, aho bwije ni mwiriwe, nkuko bisanzwe, nkuko dusanzwe tubaramutsa cyangwa se nkuko dusanzwe tubohereza isalamu yacu. Ariko kenshi dukunze kubona abantu batayigarura ngo batubwire ngo tumeze neza, turaho, turakomeye. Turabaramukije abadukurikiranye bwa mbere ni kuri CNTR Kongosha, televiziyo na radio byanyu cyangwa se amakuru, kinyamakuru cyanyu muhora mwumva cyangwa se muhora mukurikirana mutegera. Cyane cyane ku badukurikiranye bwa mbere, amakuru yacu yibanda mu karere ka Minembwe, hariya muri Haut Plateau, mu Minembwe, mu Mibunda, ku Ndondo na za Rugezi, ahaherereye umunyamurenge cyangwa se n'umukongomani wese. Ariko kandi muri Haut Plateau cyane cyane turahatinda, kabone nubwo tuza tukavuga no ku gihugu cyose, Kinshasa n'ahandi na za Nord Kivu n'ahandi za Manyema n'ahandi za Lubumbashi, mu province yose ko ari 25 cyangwa se 6 yo muri Kongo. Murabizi kuko aza yicara hindagurika, bicara bayagabanya. Hambere yahoze ari province 5, aza kuba 11, araza 25. Ubu turayabara ko ari 26. Hariho n'abatazi province ya Kongo kubera ukuntu Kongo ari nini. Nukuvuga ngo Kongo yari ibereye kuba ikontinent, ntabwo yari ibereye kuba igihugu kimwe kubera ukuntu kingana. Kugeza ubu Kongo ni igihugu cya kabiri muri Afrika ku bunini. Ariko cyane cyane je navuga ngo abarebye map wenda baribeshe, Kongo yari kubi ya mbere kubera kuko ni igihugu kinini cyane. Hamwe wumva hari intambara ukibaza ate se aho naho ni muri Kongo cyangwa se ni mu bihugu by'abaturanyi. Ariko kubera ukuntu Kongo ari nini, nico gituma twe tuvuga ngo yari kuba iya mbere, ntiyari kuba iya kabiri. Rero turamukije abari ku migabane yose itandukanye, aho muherereye muri Amerika, muri Canada, ahari abantu bose bumva ururimi ndetse n'abatagumva, kuko hari igihe babasha gusobanukirwa kubera kuko ibi tuvuga hari ababisobanura cyangwa se imvugo irisobanura. Turabaramukije mwese abakaze subscribe na share na like na comment, turabaramukije kandi turavuze ngo coup de chapeau kuri mwebwe mudukunda, muhora mudukurikirana umunsi ku wundi. Nanone twasaba n'abatarabikora kubikora, gukanda subscribe na share na like ndetse na comment, kugira ngo muzamukomeza mudukurikirane mu buryo butandukanye. Hari amakuru, hari inkino za comedy, hari amakuru yo hirya no hino, hari ibijanye na siporo, ibintu byose nkuko mubibona cyane cyane kuri logo yacu biravuga kuko ari amakuru n'imyidagaduro n'ibindi bitandukanye. Ibyo wakwifuza byinshi wabisanga muri Kongosha. Ushobora kwibaza kandi ngo se izina rya Kongosha twariherehe cyangwa se twaritekereje gute? Nuko tubona kuko Kongo irimo ibibazo kandi irimo intambara zigamije kurema indi Kongosha. Ibintu ni bibiri, mugani wa mugabo wino niho uvuga ngo amajambo na 3, twebwe na 2. Nukuvuga ngo Kongo igabanwe cyangwa se bakore icyo bita etat federal, cyangwa se Kongo yose ihinduke kuba Kongosha, ije mu maboko y'ubundi butegetsi butari ubu buhari. Abaturage cyane bavuga kuko bubabangamiye, ndetse tumaze imyaka myinshi turi mu ntambara nta mahoro. Yari karibu kwa kubiyegereza, kwari no kubakira. Kuryama ni ubushake bw'ibitotsi n'umuruho, ariko kubyuka ni ubushake bw'Imana.
turashima Imana kuko yabazukijeho, ababyutseho, abafite ibibazo bitandukanye hirya no hino, abagwajije, ababuze ababo, kuko turi mu ntambara. Tugomba kwihangana. Buriya na Bibiliya bivuga cyane ngo dufashe igihe gito mu ntambara, dusabwa kwihangana. Ngo twihangane, tugire ibyiringiro kandi twihangane mu makuba yose dukomeje kunyuramo cyangwa se ayo ducamo yose, ariko ikiruta ibindi byose ni ibyiringiro no kwihangana, twizera kuko bizarangira. Tubahaye ikaze rero. Amakuru nkuko bivugwa nanone tugize iminsi tubabwira ikibazo cya drone iri hariya mu Minembwe. Kugeza n'ubu ngubu nanone abaturage baracyafite ikibazo cya drone, iracabagabaho ibitero, iracariko ibagwanya cyangwa se iracariko yangiriza, kugeza mwabonye amakanisa, inka, abantu bicwa, ni ubu ngubu binjiye mu matungo, ibigori byaratemwe mu mirima, ibijumba byarashikuwe. Noneho kugeza ubu uyu munsi wa none aho bwakereye nijoro drone yaraje irasa intama. Ni ibintu bitangaje, ni ukuvuga ngo amatungo makuru ari izo nka noneho barazirangije, ubu ngubu binjiye mu matungo matoya ariyo intama, banyuze mu myaka baratemaguye. Ibi bintu rero bimaze kuba too much nkuko abongereza babivuga, bimaze kurenga urugero. Shobora kuvuga ngo iyi ntambara rero sinzi niba mu ntama no mu nka arimo hari MLDP ihanganye na leta ya Kongo hariya. Abanyabwenge cyangwa se abasesenguzi b'intambara bakomeje baravuga ati iyi ngiyi uko tuyireba turayirebera kure tukabona kuko ari genocide. Ingingo zose zigaragaza genocide zaragaragaye, zamaze kugaragara mu karere ka Plateau, kuko leta cyangwa se leta ya Kinshasa yapuranije cyangwa se yakoze plan yo kugira ngo irandureho ubwoko bw'abanyamurenge, kubera kuko uhereye ku matungo, uhereye ku myaka uba wisha umuntu kera. Ni ukuvuga kuko inzira zo kwica umuntu ari inzira nyinshi. Kugeza ubu babafungiye, ntibagura umunyu, ntibabona isabune, ntibabona amavuta. Ni ukuvuga ngo abantu barajya ibijavu, aho bajyaga ibijavu noneho kugeza ubu bavuye ku munyu no ku isabune no ku mavuta. Ubu ngubu rero babimiriye no ku byo kurya. Ni ukuvuga ngo imirima baratemaguye, ibigori barabiranduye, ibijumba barabikuye. Ahubwo urumva ni za nzira zo kwica nanone n'ubundi bakomeje kwica. Nyuma yo kurandura imirima cyangwa se imyaka, binjiye mu nka arizo zakamiraga abaturage cyangwa se abanyamurenge. Ibigori barabitemagura, inka barazitera amabomba ya drone. Twari tutarabonaho inka yicwa na drone, iraswa na drone, ariko mu Minembwe ubu nyine nico gihari, nico kihagikorwa. Inka zishwe na drone, intama zishwe na drone. Radio y'ubuvugizi, radio y'abaturage, radio Tungane FM Minembwe barayirashe, bayirasaho amabomba, bayirasaho na drone. Ibi rero bizarangira nubwo bimeze gutya, nubwo bigenda gutya, kandi nubwo tuvuga kuko bikomeje kuba too much, ariko hari iherezo ryabyo cyangwa se rya byose bizarangira. Ariko kandi abaturage bo hirya no hino, abatuye Amerika no ku migabane itandukanye bo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje kwamagana cyane bivuye inyuma ubu butegetsi bwangiriza ibintu gutya mu Minembwe. Intambara zahoraga ziba bagahangana na MLDP twigwaneho ndetse na M23, ariko kugeza ubu ngubu noneho ko barahangana n'imyaka y'abaturage. No kuvuga ngo ko barahangana n'abaturage noneho ntibakiya bahangana n'inyeshamba cyangwa se n'imitwe ya AFC, ko barahangana ubu nyine n'umuturage. Kugeza aho twabonye abana batoya b'impinja bararashwa amaguru na za drone. Ni ibintu bibabaje cyane kandi ni ibintu bitangaje. Rero amahanga twakomeje tuyatabariza kenshi na kenshi, ntibatwumva, ariko kandi bakavyirengagiza babizi. Ariko kandi tubibutse ko amahanga azatabara uyitabaye, kandi amahanga azatabara hajya hari inyungu, hajya babona hari inyungu. Niyo mpamvu mubona mwumva ngo AFC ngo yavuye za Rubaya, ngo ibiki, nko mubizi Rubaya ibamwe ibinombe by'abanyamerika, kandi ari muri Kongo. Ubwo rero murumva impamvu yo kuhikura niyo kuhava. Ariko kandi abareba kure benshi, ubwo kera rero twinjiye mu makuru ya Rubaya ya Nord Kivu, abenshi babivuga kuko ari ukuja gutanga musahada handi cyangwa se ari ukuja gufatikanya n'abandi handi, kuko igihugu AFC bashaka ni igihugu cyose cya Kongo. Kandi kuko twatangiye tubivuga, ni igihugu kinini kitagira imbibi niko twovyita, cyangwa se kitagira imipaka. Ni igihugu kirekire kugeza na perezida ubwe aho hari ibice bimwe byinshi atazi atarageramo. Rubaya rero ingabo za AFC mu duce twinshi twagiye tubona, no duce twagiye tubona dutandukanye,
reka tuze tubasomera mu mazina bagiye bikuramwo uduce dutandukanye cyane bagiye bikuramwo, ariko twose ni muri Rubaya, hose ni muri karere ka Rubaya. Rero bagiye bikura mu duce dutandukanye, reka tuze kubasomera utwo duce nanone, uduce AFC M23 bikuyemwo bavuyemwo, tutubasomere kugira ngo mutwumve n'abatahazi nanone bahamenye. Gusa n'ahantu hatari hazwi n'ubundi mu busanzwe, ahantu uduce twinshi tutari tuzwi, bivuga ko bavuye muri utwo duce kuko ari dutoya, nanone bimurira mu bindi bice binini. Nukuvuga ko bavuye mu gace kitwa Vivatama, no mu gace kitwa Irambura, Musimba, Kipese, Munyakondomi, Katondi, Kitsombiro, ari Mbongo, Runyasenge, Bukununu, Musenda, Musiga. Utwo nitwo duce rero ingabo za AFC zikuyemwo cyangwa se zavuyemwo, zari zamaze kwigarurira mu minsi yashize. Utwo no duce rero tubarizwa hariya muri Rubaya. Uyu munsi wa none bakaba barahambiriye ku munsi w'ejo bakerekeza mu bice bitandukanye. Bamwe bavuga kuko berekeje za Warikare bazakomerezaho za Kisangani, abo n'abasesenguzi batandukanye. Abandi bakavuga kuko bahikuye bashaka kugaruka aho bari cyangwa se zabunagana, mu bice zabunagana. Bamwe bakabyita ndetse biriya ari amasezerano ya Washington, ari ya CSLF, cyangwa se guhagarika imigwano kugira ngo barebe ko nanone Perezida Felix Tshisekedi atazica cyangwa se atazarenga ku masezerano basezeranye, kugira ngo bakomereze umugambi wabo nkuko bari babivuze, bari babidusezeranyije mu minsi yashize kuko bashobora kuzigarurira Uvira. Ubu ngubu rero bakaba bikuye Rubaya, bikaba ariko nanone byacanganyikishije cyangwa se byateye impagarara ku baturage cyangwa se ku bafana ndetse n'abari mu maboko cyangwa se bari mu turere AFC yamaze kwigarurira. Abantu benshi bikaba zabateye impungenge cyane, ariko kandi AFC iravuga ko umugambi ukiri wa wundi, ndetse bakomeje kurega leta ya Kongo cyangwa se leta ya Kinshasa kutubahiriza amasezerano ndetse no kwica abaturage cyane cyane mu karere ka Minembwe. Andi makuru rero avugwa hirya no hino nkuko mwagiye mubibona, umugore wa Perezida Felix Tshisekedi aho yimiriwe, bavuga kuko yinjiriwe nako so kwimirwa, yinjiriwe n'abantu batari bazwi. Benshi mu bakongomani bakunze kubivuga, bagiye babivuga gutandukanye, bati n'abanyarwanda bamwinjiriye cyangwa se n'intelligence z'u Rwanda. Ariko kandi ushobora kuvuga ngo se kumwinjirira Washington se baba baramubuze mu bindi bihugu cyangwa se muri Kongo, cyangwa se niki bapfa n'umugore wa Felix Tshisekedi kuko batabuze Tshisekedi. Kenshi mwagiye mubibona umuyobozi w'u Rwanda yicarana na Felix Tshisekedi baganira mu gihe bajaga gushaka amahoro za Rwanda na za Qatar na za Washington, henshi hatandukanye no mu gihugu cya Kenya. Ushobora kwibaza ukavuga ati se yaramubuze hariya cyangwa se baramubuze cyangwa se babuze umugabo we kugira ngo baje gushaka umugore. I politike hari igihe rimwe na rimwe itazirebaho ku badamu, hari igihe itazibakoraho cyane kuko ntacyo bapfa nawe. Rero andi makuru avugwa hirya no hino n'abakatange cyangwa se umutwe wa Katakatange nawo wegutse cyangwa se weguye amaboko yabo cyangwa se wavuze kuko nawo ugiye gusubukura ibikorwa byabo, bagiye kwamagana ubutegetsi bubi barimo bwa Antoine Felix Tshisekedi. Andi makuru ndetse avugwa kuri Antoine Felix Tshisekedi twihuse na makuru avuga kuko ashaka guhindura itegeko nshinga. Ati rero arashaka guhindura itegeko nshinga azongere manda ya gatatu asubira ayobore igihugu cya Kongo, kuko avuga kuko nta wundi mukandinda arabona wo gusigira ubuyobozi, ndetse n'abakongomani benshi mu bamushigikiye bavuga kuko nta wundi ushobora kurangiza zino ntambara cyangwa se ushobora kuzishoramo imbaraga nk'izo yashoyemwo, kuko bivuga ko nta wundi ashobora gusigira ubutegetsi mu gihe igihugu kirimo intambara zimeze gutya. Abakongomani bamushigikiye bavuga kuko ari we babonamo imbaraga zo kurangiza ino ntambara, baravuga kuko ariyo mpamvu cyane bishingikirizaho kugira ngo babe bohindura itegeko nshinga. Itegeko ryashizweho mu 2026 bivuga ko rishaka guhindurwa mu 2026, imyaka 20 iryo tegeko ryari rigiyeho rivuga kuko umuyobozi wari wese agomba kuyobora manda zibiri, ya manda yiwe kabirarangiye hakitoza abandi bayobozi akarekera hakaza ubundi butegetsi busha, ariko we akaba gikomeje nanone kuvuga kuko agikomeje kuyobora igihugu cya Kongo. Ariko kandi abatavuga rumwe na leta baramwamaganira kure, baravuga kuko batabishaka ibyo bintu, batabishaka babigwanya bivuye kure, kuko igihugu cyashafuse cyane nkuko babivuga. Baravuga kuko nta mahoro igihugu gifite, nta mutekano, kandi ibi byose ari we babishinja
kuko ari we ubitera. Rero abagwanya ubutegetsi bwa Kongo cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa bavuga koko ukona ko ari ugutsindwa mu buryo bwa diplomasi batavyemera kandi bitagomba kubaho uwo mugambi wo guhindura itegeko nshinga, ndetse benshi bavuga koko ariyo mpamvu President Antoine Felix Tshisekedi yaba yarafunze abari abayobozi abitwa ba Vital Kamerhe. Vital Kamerhe numwe mu bakomoka hariya muri Sud Kivu, hariya muri Bukavu, umuhana wa Bukavu, kandi biravugwa kuko ari we muntu wa mbere wamukoreye kampanye wamamamaje kugeza aho yafashe umwanya muremure cyane amuhesha amanota amuvuga neza, bituma Antoine Felix Tshisekedi atsinda amatora yarahanganyemo n'abandi bakandinda barimo uwitwa Martin Fayulu ndetse n'uwitwa Ramazani Shadari bari bahanganiyemo muri ayo matora yabaye. Felix Tshisekedi biza kurangira batsinze, ariko bikavuga kuko abamukoreye kampanye ara ababatotezwa kuri ubu abo muri Sud Kivu barimo abitwa ba Vital Kamerhe, abo twavuze nanone bafunzwe tutazi icyo bazira kugeza ubu ngubu, barimo ndetse n'abandi ba ministre wa justice cyangwa se w'ubutabera ariwe Costa Mutamba wakatiwe imyaka 10. Rero inshuti bavandimwe, amakuru yacu ya CNTR yarayo y'uyu munsi wa none. Mu Minembwe ntibakiryama, basigaye baryama bajyamira ugutwi kumwe ukundi gutegera drone, aho imaze iminsi yangiriza yica amatungo ndetse iharibisha inka n'intama ndetse n'amazu isenya ndetse n'abantu bapfa. Ubushize mwagiye mubona ko twagiye tubura abasaza b'imyaka irenga 100 bicwa na drone, ibintu tutigeze tubona n'ikindi gihe na kimwe. Amakuru yacu rero nakagaruka nakomeza ya buri gihe ni muri studio za CNTR Kongo Nsha. Murabona ko ibintu byatunganye kandi bimeze neza. Reka tubararikire nanone kuzakurikirana filime turimo twabategurira igaragaza umuco wacu ndetse igaragaza uko twari tubayeho, uko twari dutuye mu minsi ya kera, uko twabayeho, nuko abajenesi cyangwa se abamayimayi baje batunyaga ibyacu, badukura mu byacu, bashaka kutwica, bashaka no kuturimbura. Ariko kandi kugeza ubu ngubu turiho kandi tuzagumaho kandi tuzahoraho kuko Imana yabivuze, kuko Imana yabitegetse. Ntituzava muri Kongo kubera ko Kongo yadusanze, ahubwo Kongo ishobora kuzatuvaho, ariko twebwe ntitufite kuzayivaho, tuzayigumamo, tuzayibanamwo n'ababishaka n'abatabishaka, twese turabakongomani. Murakoze cyane abadukurikiranaga kuri CNTR, abatarakora subscribe na share na like na comment, muragize neza kubikora, abatarabikora muzabikore kandi mutabihatirwa. Amakuru yacu rero nakagaruka, muzadukurikirana muri filime y'ubutaha tubategurira. Asante sana, turabakunda mwese. Aya Kongo tokende